ki baap kini ki staff berit baap nang tu na reception room. Kim da sya yang i bandrung siapa ki perking. Nringa da ka jingit ublay. Ai bor ublay ngala ngayolat bandrung siapa. Ngayo bandrung siapa ngayo ban kendo ya i. Henry ki perking bahagi ni ki staff berit. Kinda phone sa office ro. Ban kali ba idon nem don ha office. Kadno ba ji wan kiong bet kuno kiong na bun ba im juwan sa office. Ilaj ba ci kam project jong i. Hanakat ba inwan la amit bun ba im juwan sa office ilaj direct ba ci kam project jong i. Ngala habang nga phone sa office jong CM ngadon ka phone number jong ki kiong ba yang akum ta. Namar ba ngasngusuk kin bakil iPhone number kum ta tengah ngusuk namar ting ki bahe bahan si syate ngindet kulmar ngimnap ki kalong kum ta ngimnap si sya baki bunkam nriman ba phone da ngakeli bang ngakeli khnang bang akwa ban tip bang ambe ya kendo ngani penkan mau ya imo kiong ba yang akum ta kiong na bun ba imjuan sa office ilaj ba si kam project kat ba inwan hana la aslem tangangan ong sukum no napsa ang tu ha office jong i mentaman kasingawan siyo nga bala nga ba dikun sa ning ru masuyo aspa mo bay dut bay bam khulung ka bay kani tay dengan syong hang tu baro si singan ap ya iman kasingi ndriki no office ki ong ba yang kumta man baka phone arsin laisin nga phone ki ong kumta kita daw nga kerpat yung surkar sisin subha ban penkloy ya kani kakam namar nga dengkam kerki ya kakam these very few years bang adang kwet ang kya I'm still healthy I want myself to be employed but ngadon ko hok ban yo kam I have the right to be employed kat ni nga la puli ha the first blind to finish my masters in English the first blind to pursue PhD in English. The first blind to clear UGC net in English from Meghalaya. The first blind to publish an article. Why is the government not accepting me? Ngakwa ban keling, ngakwa ban tip, ngakwa ban tip. Ngakwa ayo konrad berubah Alex ban reply yang lano kin penbiang yang kata kam kumbay la pular pajba. Baro ka imlang sa alang ka kami lenti, unday tang mga. Baro ka imlang sa alang joko Meghalaya bat sabat joko Meghalaya ruki kemilin tiba un yarap si syai i un penyo si syai i kata kam kumbau la om ndai tang mga ba kemilin ti kan ni baro ang iap kemilin ti